Mbanje kubasuhuza bifurije igitondo cyiza mwebwe mudahwema kunkurikirana kuri YouTube channel yanjye ndetse no kuri TikTok. Ngiye kubabwira amakuru mwahishwe ku mafaranga mashyashya Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yasohoye. Ni ibitangaza ndetse aya mafaranga nuyumva uburyo akoze uratangara cyane. Ni amafaranga adasanzwe. Aya mafaranga akoranye ikoranabuhanga nk'amadolari. Aya mafaranga ntabwo abasha kwiganwa ndetse nta n'umuntu wayigana ngo abibashe. Babandi bigize abamamyi bigana amafaranga nta muntu ushobora kwigana zino note. Biragoye kuba wabona umuntu wakwigana zino note kuko zikoranye ikoranabuhanga rihambaye nk'umuntu uzi amadolari warabizi neza. Perezida Paul Kagame yavuze ko aya mafaranga azagera mu banyarwanda ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9. Ibiro byumva nkaho utarabona iyi note ngo ikozeho ibiganza ntabwo wabyiyumvisha. Gusa ni inote bakoranye ikoranabuhanga rihambaye cyane ku buryo ushobora kuyibona ukabona hari itandukaniro. Ikoze mu rupapuro nk'urw'amadolari ndetse ni inoti ihambaye cyane izagera ku isoko ifite agaciro kanegeje ayandi yari afite. Ifaranga y'u Rwanda rishobora kuba rigiye kuzamurirwa agaciro muri Afurika ndetse no ku isi hose. Aya mafaranga aje guhindura ibintu byinshi. Gusa igitangaje nuko abantu bafite amafaranga ya 5 ndetse n'iza 2 ubu bagiye kuzisubiza kuri banki vuba vuba kugira ngo babahe ziriya nshyashya.